ovdje smo s ni manje ni više nego prvim hrvatskim kečerima. Što su to kečeri za one koji još uvijek ne znaju? Evo, ja do neki dan pojma nisam imala, moram priznati. Pa kečeri su spoj zabave, umjetnosti i sporta. Jednostavno, naš je posao doći u ring i zabaviti gledatelje. I naravno i da se i mi dobro zabavimo uz to sve. Kako je krenula cijela ta priča i gdje, u kojoj zemlji? Općenito znači je poznato da je u Americi zapravo nastala scena. A u Hrvatskoj su nastali znači u selu Kamenac u Baranji. Tako da smo se počeli mi, kad smo gledali kečere i igrali video igrice, međusobno bacat tuč, smišljati svoje likove i karaktere i evo. Vi ste iz tog sela? Da, da. Dakle, vi ste i jedan od osnivatelja kečerizma u Hrvatskoj. Tako je, tako je. I odakle ljubav prema tome? Pa preko televizije, preko video igrica. Nama se to svidjelo, htjeli smo to raditi, nismo imali gdje i tako nam je palo na pamet da stvorimo svoju scenu, ajmo reći, nekako. I koliko dugo sad već postoji ta vaša scena? 10 godina. Od 2005. Koliko često se održavaju treninzi, kakva je atmosfera na treninzima, dečki? Pa evo, održavaju se 3 puta tjedno, a ako treba i možemo i više puta doći tjedno. Kad se radi, dosta je ozbiljno, znači nema šale i zezancije. Dosta dobro se zabavljamo i to je to više. Što ste tako ozbiljni na treninzima? Pa moramo biti ozbiljni, mislim, ubacujemo mi koje šale i tako. Jelce je tu, sve je na mjestu. Tako je, radimo ne samo i u kečerskom poslu, nego imamo i druge poslove od kojeg se živi i tako. Ali uglavnom ovo je jedna strast i mi uživamo, di se okupimo, ali kad su trenice onda je to vrlo, vrlo ozbiljno. Mora biti. Koliko dugo ste vi već u tome? Ja sam još godinu dana u tome. Znači, prošle godine, početkom 1. mjeseca, sad se napunila godina dana i mogu reći da sam zadovoljan, da sam puno napredovao i ide sve bolje i bolje. A kolega? A ja sam 4 mjeseca. I što vam se sviđa ovdje najviše? Pa, sve mi se sviđa. Ja recimo pojma nemam što to znači, kako to sad izgleda. Vi ste u ringu i to je zapravo iscenirana borba. Znači borba i gluma, kombinacija borbe i glume. Da, kombinacija sporta i umjetnosti, pa tako znači u tu umjetnost spada, znači taj scenski nastup zapravo isplanirani. I tako kažem, kao film, kao serija, znači bit je zabaviti gledatelje. Samo što mi to radimo uživo, više kao kazalište onda. Koliko gledatelja stane ovdje u ovu dvoranu? I kako to izgleda kad bude? Koliko često uopće imate te borbe, performans? Pa, želja nam je jednom mjesečno raditi, znači, ali to je većinom pređe u mjesec i pol do 2 čak. Ovisi o uvjetima, a u ovu dvoranu mi smo do sad računali da stane 100 gledatelja, bilo ih je 150 zadnji put. Tako da smo tražila se karta više zapravo i morali smo im to omogućiti zapravo. Kako se širi priča uopće o kečerima, da ljudi dolaze i gledaju ovo? Pa imamo svoje Facebook stranice, znači putem Facebooka, internet stranice, znači na društvenim mrežama, znači putem Facebooka, putem YouTubea, znači bacamo promocije i tako. Na čemu se temelje vaši treninzi? Jesu li tu neki treneri ili ste svi zajedno ravnopravni? Kako izgleda to sve? Ja sam tu najiskusniji, pa ja smatram se i odgovornom osobom, znači pa kad novi članovi dođu učim ih osnove, a sad onda međusobno znači se članovi. Kad ja nekog nešto naučim, taj kolega nauči svog kolegu novog i evo,
širi se to, znači... Timski rad, znači. Tako je, tako je. Što uopće znači riječ catcher i odakle to polazi? Pa, ideš ti bolje. Ja ću. Biti catcheri se baziraju na slobodnom stilu hrvanja, popularno zvanom catchers catch can. I po tome su u biti na Balkanu dobili ime catcheri. Skraćeno catch wrestling. A ove, kak se zove, Wrestle Games, Wrestle Fight, nešto sam čitala o tome, ne mogu se sjetiti. WrestleMania, što je to? WrestleMania je najveći wrestling događaj u svijetu koji se održava u Americi i oni su pod pokrićem WWE koja je najjača wrestling organizacija i oni prikupljaju jako puno gledatelja, to su milionski brojevi i recimo na jednu WrestleManiju dođe oko 90 do 100 tisuća ljudi, oni zakupe najveće stadione u Americi i onda vam je to ko Super Bowl da imaju. Znači, I to je ta WrestleMania, recimo. To je vrhunac sezone u wrestlingu. Ima li toga i u Hrvatskoj? Ne, ma kakvi, nema. Planova barem nekih za nekakvo takvo natjecanje? Daleko je to još od Hrvatske, još nijedna WrestleMania nije bila van Amerike, tako da kad dođe u Europu, prvo će vjerojatno doći u Veliku Britaniju ili tako neko mjesto. A to uglavnom zadržano još u Americi sve. Došao nam još jedan kolega, Bog. Kako se zoveš? Marko. Koliko dugo se baviš već catcherizmom? Od 4. mjeseca prošle godine. Zašto? Zašto se to baš zanimalo i privuklo? Da, to sam uvijek volio raditi u djetinjstvu, bacat se po kauču i sa sestrom i rođacima, eto. I kako se pročelo, ekipica ste se skupili s različitih krajeva zapravo Hrvatske, je li tako? Da. Kako ste se spojili? Pa dobro, ja i on smo se upoznali na jednom događaju koji baš nema veze sa hrvanjem ili wrestlingom i tako, počeli pričati i kažu ja treniram catcher i ma je, ja kažem. Bilo je čudno, ali eto, to je. Bilo je čudno na početku, ali zaživilo je. Je. I kakav je osjećaj? Kad dođe rulja oko vas, oko ringa? Ludilo. Sad si nabrijan. Sad mene zanima, rekli ste da je to iscenirano. Znači sve je unaprijed isplanirano. Ko isplanira tu koreografiju, borbu? Ima li mjesta za improvizaciju na licu mjesta? Naravno ima mjesta za improvizaciju, no u startu učimo znači po koreografiji, znači raditi koreografiju i priču smišlja cijela ekipa, znači uzima se jednostavno u obzir svaka ideja, a odlučujemo najbolje zapravo verzije priče. I tako, znači potrebno je koji u filmu imati pozitivce, negativce, znači što više različitih likova zapravo i karaktera. Da bi priča bila što više... neki izmišljeni likovi ili... Pa svako donese nešto svoje, znači u društvu svako donese neki svoj naziv, umjetničko ime, neki novi potez i tako nastaje ta... Dakle, hoćete mi reći da svako od vas ima svoje umjetničko ime, sad ih moram čuti. Učo. Kako? Učo. Učo, dobro. Frozen Fire. Suzana. Ja nemam još zato što sam najnoviji. Kajzer Subanović. Debelo džubre. Prekrasno. Pa kako ste došli na inspiraciju za ta imena, to vi meni recite. Pa ja sam kao nekakav šef, znači bahati šef, umišljeni, bezobrazni. Kao nekakav šminker, znači nekakav... Ego triper, ne? Tako, ego triper, tako nešto. Dobro. A kolega? A meni je prezime Učić, pa se tako, uvijek smo zvali Učo, pa da se puno ne mislim, eto. A bilo je tu pod rukom, pa eto, našli se. Dobro. Suzana? Ostavila sam svoje ime, nisam znala šta drugo, pa onda... Što si dovoljno dobra, da ne trebaš umjetničko ime. Dobro. Ti ćeš svoje dobiti? Kajzer Subanović je znači sastavljen od mog prezimena i cara Kajzer, što na njemačkom znači car. Moćno. A planovi su... Džubre, mislim stvarno. Planovi su bili da budem negativac, pa onda, pošto me ima više nego svih ovdje, onda za debelo džubre.
Ovdje imamo jedinu žensku kečericu, odakle ljubav prema tome. Kao dijete sam gledala kečera i to je nastala ta ljubav. I koliko dugo sad već treniraš? 2 godine. Jesi li se nekad susretala s nekim predrasudama kao žena, pa i hrvanje je obično muški sport? Da, jesam. Većinom muškarci gledaju na to kao nije ženstveno, nije za ženu. I onda dođeš u ring i sve ih prebiješ. Da, isto. Dobro, kakvi su vam planovi sad za dalje, za ovu 2016. godinu s nastupima, ovim, onim? Pa definitivno da radimo što češće nastupe. Znači da se ostvari taj san, znači da se svaki mjesec radi nastup, da nas bude što više i da bude program što veći i bolje. Znači, popratno s tim je da nađemo nekakve sponzore, partnere koji bi podržali ovu scenu i da možemo jednog dana zapravo i ići na to da imamo svoj televizijski show. Fali li vam još nešto tu u dvorani? Imate li sve što vam je potrebno? Pa fali nam zapravo bolja dvorana zapravo, vidite visinu, znači tu kad bi se sad popeo na ovaj kut, evo, demonstriram, znači to, znači nemam prostora da bi skočio na svog protivnika, što je bilo zapravo poželjno. Dakle, skačete na protivnik. Tako je, tako je. A osim toga, znači, općenito uvjeti za održavanje redovnih nastupa, znači, sa pokrivenim, znači, putnim troškovima, promocije, opreme, znači, održavanje opreme, pa evo neki honorari, čak i za putne troškove i tako. Jer, kako smo već napomenuli, znači, okupljamo se iz cijele države pa i šire. Znate šta, želim vam puno uspjeha i dalje, uživajte u borbama i svemu i sretno. Thank you.